Još malo i ukrcavam se na svoju najluđu avanturu do sada. Distancu od Singapura do Portugala preći ću vozom, što je nekih 19.000 km. Krenut ću od vrelog Singapura, Malezije, Tajlanda, Laosa, Kine, Mongolije, Rusije i ledenog Sibira prema Baltiku, Estonije, Letonije i Litvanije, Poljske, Nemačke, Francuske, Španije i konačno Portugalije. Očekujem da će na putu biti između 30 i 35 dana. Pratite me na mojim stolovinama. Opšte je poznato da je ruta Vladivostok-Moskva najduža železnička linija na svetu, to jest da uđete u jednom gradu, a izađete kroz 7 dana u drugom. A da li ste znali da je Singapur-Portugal najduža železnička ruta na svetu? Pre nekoliko godina pronašao sam članak o tome na Redditu i od tada gorim od želje da se upustim u ovu neverovatno ludu avanturu. Dobrodošli u grade ilegalno žvakati žvaku. Dobrodošli u grad gde je zabačen u konzervu na pod mogu da vam odrede društveno korisni rad. Dobrodošli u jednu od najmanjih država sveta. Dobrodošli u Singapur. Moja prva stanica na putu zvanom najduža železnička ruta sveta. Put Singapur-Portugal postao je moguć završetkom deonice kroz Laos 2021. godine. Dočekala me je kiša, ali to neće smanjiti moj optimizam u ostvarivanju mog cilja. Ovde sam drugi put i od ovih futurističkih gradova najviše simpatišem grad na samom jugu Malajskog poluostrva. Ovo je spoj prirode, tehnologije i 22. veka. Kulturološki, ako gledamo, njega sačinjavaju etničke zajednice, Kinezi, Indusi i Malajci. To se osjeća i u kuhinji, i u delovima grada. U slobodnom prevodu Singapur označava lavlji grad. Proći ću 15 zemalja, pregazit ću 19.000 km. Pitaj Boga koliko ću karata da kupim, granica da pređem, nema pecanja, kazna 3.000 singapurskih dolara. Što bi rekao jedan moj prijatelj, za ovu avanturu me je pripremila pruga Beograd-Bar. Sećam se kada sam posljednji put išao tom rutom da sam putovao 24 sata. Pokvario se prvo moj vagon, zatim lokomotiva. U Singapuru sam prvi put bio 2017. godine kada sam bio na proputovanju po dalekoj Aziji. Ostavio je dosta dobar utisak jedne uređene države. Singapur dosta polaže na ekologiju, na čistoću. Visoke su kazne za bacanje đubreta. Za mene je legendarni hotel Marina Bay Sands jezgro Singapura. Mislim da su cene za najgore sobe oko 300-400 evra, a na famozni bazen koji se nalazi na samom vrhu morate da platite iako ste gost. Ovo je grad sa najmanjom korupcijom u Aziji. Što se iz priloženog može videti da sve jednostavno cveta, prosperitet u svakom mogućem pogledu. Ono što je lepo i prija ušima, niko ne trubi, čist je vazduh, nulta tolerancija za narkotike. Odlučio sam se da najkraće ostanem u Singapuru iz prostog razloga zato što sam ovde već bio i zato što je dosta skup grad i nije mi prioritet na mom putu. Ima dosta toga što hoću da vidim i ne želim baš da ostanem 2 meseca na proputovanju. Sledeća lokacija, grad Johor Bahru u Maleziji. Ribarskog sela postao jedan od najozbiljnijih centara sveta sa najboljom lokacijom odakle prolaze
kargo brodovi iz Kine prema zapadu. Ekonomija Singapura se bazira na kargo industriji, prevozu tereta sa istoka prema zapadu. Ne znam kolika je procedura što se tiče pasoške kontrole, pa sam malo poranio. Evo vam kazne u singapurskom metrou. Ako pušite 1000 singapurskih dolara, ako jedete 500 i 5000 ako koristite neke zapaljive stvari. Ima nekoliko presedanja ovih linija metroa. Tek sad provaljujem koliki je ovaj Singapur, ovo je haos. Iz crvene u plavu liniju, pa idem nekih 10-15 stanica. Sad je bus za taj pogranični centar gde ću da odradim tu, da kažemo, papirologiju i onda hvatam malezijski voz za najbliži grad tu odmah. Dobro je sve ispalo na kraju. I granični prelaz je odmah kod ovog Woodlandsa. Johor je već grad u Maleziji. Ubitačno, mislio sam da ću ovo lakše da podnosim, ali prvi dan, a već je haos. Idem do hostela i posle malo da odmorim i rano ujutro opet se vraćam ovde i nastavljam svoj put dalje. Veliki broj Malezijaca svakodnevno prelazi granicu, ide u Singapur da radi. Mnogo ih je, ali znate kad su ljudi disciplinovani, uopšte nema guranja, sve nekako ide brzo. Mart, mesec Ramazana, živo je uveče, puni su restorani, ljudi su napolju sa svojim porodicama, uživaju, blago njim. Mislim da sam zaslužio jedan džus od lubenice. Ovo mi je trebalo, majke. Nasi goreng, kao što vidite, pirinač s jajima i morskim plodovima. I ovo je paratna, čini mi se, indijski hleb sa sosom. Nasi goreng. Puši se. Ovo prija. I da probamo ovu indijsku paratu kao pitu neku. Odlično. Sos, ma sve, super. Ljudi, upao sam u hostelu. Upoznao sam jednog dečka koji mi je dosta pomogu, pošto ja ovde nemam internet, a ista je priča kao u Singapuru, znači one zgradurine. Prošao sam kroz 6 shopping centara, bez mape, ne znam šta bi radio, pitao bi milion ljudi, već me otkidaju ramena i leđe od ove torbetine, da sam se još gubio, ne znam, zato i volim ove istočnjačke zemlje, jer bukvalno prvi čovek izađe u susret, pomogne vam, eto, dečko i devojka su me bukvalno dopratili do samog hostela, pokazali mi gde mogu da jedem, šta mogu da vidim tu u okolini, neverovatno, stvarno, Malezija, znam od prošli puta, evo i sad se potvrdila kao veoma gostoprimljiva. Malej. To je to za danas, vidimo se sutra.
Ako vam se svidio video, share, like, subscribe. Vama 1 sekund meni mnogo znači.